kurnam job ke Alnasrr Cristiano Ronaldo haka round 16 bat rong semifinal ke Bayern Munich haka DFB Pokal Cup kat ba Shibit manta kamit ke jing ialehkai kan salong ke jing ialehkai ke ba Itnat hapdeng ke Barcelona Persia ia ke Atletico Madrid haka semifinal jom ke Copa del Rey haka ba ia ke jing ialehkai an ialehkai haka puar Shibit shiteng senya bat ke Bayern Munich hadin makalala ban pelim Arlenetkur ia ke RB Leipzig ia ki balatep dah Kane kawai bat Luis Diaz kawai ke Bayern Munich kalala ban rong syaka semifinal bat haka jing ialehkai Premier League part ke Man City kalala ban pelim Arlenetkur ia ke Fulham ia ke Baliok ban tep dah Semenyo kawai Orile kawai Haaland kawai bat menta ke Manchester City kelanang jan poin syuk sya ke Arsenal daka ba ke Arsenal kadang tam ye ka tang lai poin henry ke Arsenal kadang sakawai ke jing ialehkai ke Liverpool ru kalala ban job lang ba Wayland Cool Persya ye ke Sunderland ke beliau ban tep da Wandai kan ba ke Aston Villa ru kalala ban pelim ye ke Brighton Wayland lang ba ke on goal kat ba habangi paipat nakaleng jong ke Alnasrr Cristiano Ronaldo haka jing ialehkai FC Champion Cup jongka haka First League jongka round 16 ke Alnasrr kalala ban pelim ia ke Arkadak lengba Wayland Cool ke beliau ban tep daw Alhamdan haka bawa Cristiano Ronaldo haka ke jing ialehkai syam lami madan namar lakhmilti bon sami madan Persya ay ke Al-Fateh haka jing ialehkai Saudi Pro League haka ba Yamanta ke Al Hilal ke bedang tampoin tang si poin ya ke Alnasrr haka mi ikim poin jong ke Saudi Pro League